Laya tum, yang sila to mukro pro rong cipon dek pro te, tapi polo karbiang long untuk mas kaunsel pada ada pro tibi dam gen. Tapi polo karbiang long pendek pro rasa sai ki kam pipi. Labang so kang go abang polo dengan papan ne bro. Lagi Meghalaya pote Meghalaya pen asam se cipon apa? Tak non de karbi cipon polo. Patu mi het jong border long ki pon Vida sing lekte. Lang li forest long sai kilo. Klaim bang kulo alang litung hing pi kang hu rasokin neb dun pen cumang atum karbiang long nang lupsi hing pi kang hu kin neb dun pen rasok ka ceng keng along apran kita nunang kok aku thang aposi ini tum da karbiang long men dosis kurang hoy ben kami isi alang itum han family tum han kiti bang lo bang pula pela family tum han itum ning cepak lang pon lo tapela so aputhak kaso accident aputhak along ati tengke aputhak along ni litung hoi pen ke ning jidun mate karbeng long rat mate karbeng long keja Assam government pen Meghalaya government tum hani tum ki turun kang tung pen kapasini kang tung aputhak ala melo je dam tangan ni same bidasing lekhe bangke ala methang duty claim bom hotel same pulo ning jelo social media hoi peran kai hoi pen same lang litung ning jelo ada kido kisung kita kisung kicu kisung tapi border long gosong si kacepe tunang alang li already karbiang long penceng long katoi kan same alang tu kisung alang jetan elo ada gosong na goton alang jetan elo boy pips tame karbiang long kacari tu mustame inisiatif kabe mate kapang kri ka join ni Assam government tu mustame karbiang long district apan mangke nang lang krang ka join ni pen Meghalaya tu mustame kai kita border isu lama long mate border lama long bangke alang tum sami ali nang kilong pen nang kilong du nang ji pu kamat ha pen kapang kre joy ni nona bangke hadake patumi het jong bangke theng pikak hu achen nep amen pen si labang so alang tum ka chitu ka chet hala so ang denge do ko pen si Assam government mate Assam police tum bangke lahini tum han ke khangji pu kamat ha pen ame khang rada pan kamat ha pen ame khang pan ka che khang a joy ni pen hili amu sami lang tumpang jar no labang su kapang jar long bangke cuma ngatumas kami latung bangko ke apran dam lo gedi lapen ilik tumangun itame no pakpen cuma tung kat hingkeng no pakpen alang li video bidasing lekhe bang kami apran dam nang lo lasi ning dukpi lasi labang su ang ghotona bangke itu Meghalaya border chot koli blogan blok tu chot kali itu Nagaland ta itu apong lo border disputed area an itu lo son cecak nang bom lo kami Pini ani anda karbiang lo termas council penceng lo Assam government penceng lo Meghalaya pono Nagaland tu botome inisiatif NA. Lapu kisung ke po bangke ratun siksung bom lo po bom lo beer bom lo ti bom lo. Emi thangalong le samne beer bom lo. Lason jong si todak la pen patum yang bom samne Meghalaya che minister correct sang mas samne ke pu bangke alang le pu bangke karbiang long mukro village jiri kendeng ake karbiang long lang bal pis samne karbiang long ko si karbiang forest tum si dor kok lo. Karbiang forest acu kamar nam si kiti dah thilo. Dang te alang li kaning je bangke mukro orang bangke la bangke Meghalaya district mana Meghalaya lu pas alang li kipu ko. Kuna pen lo matu lo kipi. Mantu pen si mukro orang Meghalaya along ri kidam lo. Kusoning kan lo. Doma ke top doma. Amep dolo ma. Hala bangke karbiang long termas council pen cenglok Assam government tu kacini kenang swat. Jauh saya hok no karbiang long la to mukro jadi kendeng abang bangke Meghalaya kan si Meghalaya state kan yang si pidat lu pulote Assam government tu lai karbiang long hala pacini bek nangi tapi karbiang long termos council land and revenue tu tum cini bek nangi tuman tu ada do bang itu la pen sini tu malang tum han cini pon pen hok pon sami pinyani anda ni tu malang tum karbiang long hane no hok adim sami no hok borang kami tum han ke akhirai abi hala lang sini tum puji lasi ni tina lang tum channel hoi per sami tum pulo lasi ki chilo bidasing lekhe han sami lang tum hom si khane tum ben song hedung pinangji lang ranji karbiang long tum council penta Assam government pen sami lapen Meghalaya cumang tum bang ko anna ki lang tum has sami isipet akang sai pinangi isipet compensation punon upi makelong nang yarai an ngalang tum has pinangji Kathe public hajan hala tum ta inghulo la tum ta neplo la dak majok ta ang bong munit ke Assam police tum ta mithang phane che amithang duty lo amithang phane che rai na ko jo se jalang tum ta hileta bong lang lo la penili tum chinia teng mangke ni atumia gotona polo
Pini yang mau people lo ada hamren di SP Pansa me transfer ni cuma bilang lo ada OC Pansa me transfer kopi Arizona lah ke atelang tum do bom sila so case accident ke polo ante la to pan transfer la pote ada kimi ke bang tum ke ko solo chini lang ke la so case ko solo chini lang ke jita ke pho ke tu ke pho SP non ADC non OC non hala tum chini ke matidi akimi ke bang tum ke la so case ko solo chini lang la si dak pan tum daw la dak ko mani politika la tum ko pine ke jok tu ma hala bang tum daw to lagi la sila ton immediate pelang tum transfer hala penil hai ba la ba ke aron kali tum investigation dang si tang telang titi lor goton na poda kan titi lor bang to me ahem chilele lang ang bong pensi la tum halong lebih transfer la ko la sidang ni tum hang la ta chong bong kan tum ke daw du daw to na humi me ka mat khalang tum hang na ko la sam government pe la pen me galam government kan bang ke la si kapacar wo ka malam bang ke itu munit hajan han nang claim na me dua सरकार में दua state तुम में manual government में ना तुम ना claim के देना ही हे munit itu ko nama ke do domestic la do rapet nahi ning si do nahi hala ko bas bas nahi hala le tu ma pudai mang Sangte laya tum nyong sila to mu pro rong ci pondek pro te ko bi polo kar biang long tu mas council pada ada pro ki bidam gen ko bi polo kar biang long pende pro society kam pipi la bang so ka go abang bi polo do pa ne bro la ga me meghalaya pote meghalaya pe asam se tipuna ko tak non de kar bi si pulong ro ko mane meghalaya si pulong ro lalo pulote itum ke district chot itum asam long si itum ke jek dodot asam tum nyong si itum phanang district kar biang long district phan six schedule area ke do tum hanang lang le pulote meghalaya tum ke border chot hala tum ke chichini ne lo la si Dr. Himanto Biswa Sharma Chief Minister Assam alang li phan ni tum puyi bangke Assam ang bong nyong si ni tum dodunang ji pulote Nagaland border Nukodane Golaghat Jorhat border Assam border la pen Meghalaya border nituma phan nang kirai nang gila ke aphama da hang bom lo pinyani anda long tum security pipe darbiang long anda hang bom lo personal ta hang bom lo security force security pinang ada strictly pen kami hada BOP bipo pol bi bedat ada security force pa ong po ta pa ong edat no munit ke bhai ni ke thong thi era peace tame hada ara tum isum poder isame no na security ave ande munit ki thi usi ala da security pitot to ma kai si ke la da ki so hada ara tum hage pipe da tumante lasi nona ko netum ka jula te ko te kiti juntu bida sing lekhe kiti tanga pum same kar biang long ave bisani tum chini ko Meghalaya si ponde ko people Meghalaya ponde alang ni Meghalaya munit ba Meghalaya long rilong si dalang ke doma hada voters mala le Meghalaya tum ponde tong itum kar biang long muni kar biang muni tum te itum kar biang long si tum chilang na ko kitanga pum ko pi ko so ma tum chilang na ko tame non ki kitanga pum man tame non family tum long le la hem tum long le la la sini tum men pui ba prabjin pen kar biang long lo mate la ki thibe ka hem long prabjin ke kitanga pum so me ke pali ji fasini tum hin pen ke to ningri lo la pen ala tu ma family ba hedong compensation pinang ji la pen ala tu ma family pu chot kali ala dak area block 1 block 2 pini pen para bangke block 1 block 2 bangke security full security strictly pen pinang ji hala dak jate jen jate jati pen non itum kar dia phanang pateng kheng long de dia phanke ada Assam government pen ladak security pinang full security pinang la pen strictly pen hadak pinang ji lan sin itum Assam government tum itum kar biang long 62 district aphan itum